Kusarot ako, dinangantakan. Komo ginaw, ilpong sara. Sonok suabon kumadati din sanan osanong tadaw sa limpunan ng Minggu Bayno anom hari bulan katalu. Kano may dati patilang busa iti kasisan maya adat sumambayang. Kinarahingan iswang kerjaan sorga konsikaw dot timpu diti insan pod. Kapag yampay kaguyahay maya diti kasisan na sumbayang kaswabon. Miagal kasarid dit kalansanan dahay do alumis piramutan alumis dagi at kain kokoton pakinangahan dahay gisom do asam bulu at ko ngayon karikatan dit panambarasan at ay mulayan dahay kaswaban bay na tinasamang dahay isong rantuhan Yesus. Amen. Insan pumobora sakud osanong kaswabon kapisan ang anda kapiruba kago kumadatid kaswabon na bay no. Puji Tuhan to kaano takod kapag yampay kago maya adat kay sisan dat sumbayang kaswabon iti. Bayan na po nga sayra dot nakaimulay ako lot pelajaran dati say ko minangintang ilat panambarasan dati kaswabon na bayan nga agayo ginawa ko dat ay itinapot pelajaran dati nga sumuhot ta kalo pelajaran dot panatalayanan sakirana kasagan okay? Ombay na po nga 6 hari bulan hinggod karait dot nunuh ng kugyatit panatalayanan. Nunuh di panatalayanan dot dusun. Ako di kasuhut dot nunuh kamuan dot panatalayanan dot dusun. Nga patumbayan ako aratian ngai takay lo kamuan dot panatalayanan nilo hingga ringkas na po daw nga yati na himomuruan teko himongurus dot nunuh na po kanunuay kay nalanon dati diti pumagunan painsuang natit ralan kaposyon dati. Naborasat nunuh na po ay hiti pumagunan nga panatalayanan. Sakira na po ay man kay siso iharod hiti pumagunan inapohit guas kapiyo nga panatalayanan. Okay? Puji Tuhan to timpu dat dendo nga iti na ti panatalayanan nga dati ti. Mintong ta kapiya mampay ta kapiya ay kay sisan dat sumambayang iso ikadaw kumon dat panatalayanan. Sakiro dat musik kadendo panatalayanan ni ngayon okay? Kangis to ko panatalayanan. Nunuh na pa nga panatalayanan may kajamban panatalayanan ngay matirid mangatur ko posyon. Iso na pakaguhit ay lanto ko nga naratian na gidati do itinapotinan dati nga walay do kinorohingan. Sayra na po di dot walay do kinorohingan kamu ino po nga ino po isangano hititinan dati nga akon ko yati. Isa ino po isawalay iri na sangano. Sakira na po itionon dati iwalay dati sakira dhara tulun dat moy solod nga to kum katagadan to koy tu iri na pagyang nga iyati asangano. Sakira irumundot mutambolag momporok ngayon nandadit pimpikaw saladay ay milo tu ina pohit rumuni di nga imomporok asangano. Jadi sera na pod ititinan dati kinarahingan at
ay sawalay kamun pa nga ina po isangano nga kinarahingan. Harasang ulo na ay itinapatulo niti nga minamonsay modal dat paraw. Paraw nugyar di modal pamomoynan bo. Okay kiro. Sayra danon sa siyad alumis o sanong-sanong ni ditulun panakaho. Pingi human di siya nga adi o kito. Insan ta daw kawaya isya dit hirid isa o kaday dat padaganggot ay pamomoynan datanganak. Nga kakito na siya inapohi paraw danuman di siya sayo nga ay padagangon do hiri. O ngayon na di titulo ni ti rikot hirikaday doho illoho di kasyo. Patutunan ko di ho minamonsay nga doho mo titi kadit di kaday. Tu itinapo nga binolih pud haratulun mini padagang amuman ko bolio kasyo. Manta di dihom adi milad anuan kagu nga bolio na kagu dit sanganuhi paraw. May siya bolio. Patut po nga nadadi kangam bobolion tu daw gya iyaw sangano. Nga mantad ko manangano hisya dit paraw hidi o nasapan di siya minamolih kagu. Jadi iya di na kahit numan pagalay dat iyati na pati nga kinarahingan na sangano. Sayra na po dat narulun to kad iswanggat do sa pumagunan nga Yesus Kristus napatay kagud minoy pomolih dati induo ilo na komanda induo na sangano. Puji Tuhan. Kamano mo ay sanda di bohiton dati. Ay sa na dai walon dati. Tu iyati na po nga mila kamoy dat induo kasangano. Induo kinarahingan kasangano. Ilo na lokogoyoon dat lisih da kinarahingan. Ina pa dadi pangunsuban dati nga mantadid di tampinay ngay may na dati guno iti tinandati dot papabantu go kinarahingan. Mantad ko kinarahingan na sangano dati natagak takod iswang gaduso napatay pa kagu Yesus sa minay papatanduli dati ay so na dadi kamoyon dat nugyadi letilo bo ay so na day iwalon dati nga hingga dit o nga sangkiwal tamod to o nga sangkiwal tamod to kay oy nunu napahit iboras-boras tay ko ay borasan no pa dati peraturan tay ko panantulukan tay ko nunu na pa hila kitab nga ay so dati man iwalo na pa iwalon ano ba ko puwasan na ginaurin tapot ko biyo bo ino pa dadi hit man ko nga may na dati gunaw tit kaposian dati papabantu do kinarahingan montok dot kabontugon do kinarahingan miyampay da gatanggit apangkal iyati na po nga binoli kago do kinarahingan hinggod ino po hit pinamagatangit di nga kapatayon di Jesus sandiri. Kitab lagi nga pinapoylo kumadati dat kono ko ihati at ay kinarahingan sa ngano nga iti som pamagunan nuno na pay painsuang iti pamagunan nga kinarahingan sa ngano. Inapay asaro dati oray tanda sa irad ay bulayan right ka panatalayanan nga uhatan nanday tulun. Inakasut no isay sangano. Itirasok dati isay sangano. Kumasanti di
ilo karitano isay-sangano. Walay nud amahal isay-sangano. Bahkan ino piatusin da ipakit mo isay-sangano. Iri ni paguhatan-paguhatan dat asaru kapag embulayan da sayrat oray tanat penatalayanan. Jadi nununa po hiharat idati nga kinorohingan na sangano. Bahkan da itipia pemagunan nununa po pensuang nga kinorohingan na sangano. Ay say dati kanunuan tid tapot kapio nga nanuan ta ko no katumbayaan dat ay mangigit papaindalan o mamuruan di harod iti pamagunan. Karuhang no isay-sangan no kinorohingan. Iyati kinorohingan isangan no. Nga tokoy ano mo ti aramay miyagal ko atagakan to kunod kanununuay. Atagakan ko tusin, ataga ko handphone no. Tanda di tambalot teman nahak dia dat ay nuride pangin sa samod ay manguranod kinorohingan na sanga nudi dia kasusahan atagak no handphone no iPhone gatango 6,000 nudi dia kasusahan dat kinorohingan sanga nudi iPhone di ka nga iya di mo hingi-hingi nagi nga tapos ti maki dat nailan dati nuno na po iti pumagunan nga kinorohingan isangan haro nagi imanahak dat ay susunod nuno na po hi katumboyod iswang ko sin dati dati kataadan ko ay kainggorito ko purimanan ginawa dati man na po patakaw kumakinorohingan tu isyo sangano iyati na patihom pawayaan pakinorohingan patumboyaan pakinorohingan dat mamuruan don nuno harap ti pamagunan. Nga aga timutilo ki tokoy kadi dokod o sosanong sayra no pod kapuriman tokod ihati o sangano ihati o pinasonganuan ko pinatumbayaan dat pinatumboyo da kinorohingan kumadati miyagalidit ihati no bagya sangano mo di daw no sayra har ko boling kahangan nga tok aga timuti oy o kundi ka agan nilat pinatumboyo da kinorohingan kumadati sayra na pod wino sa kinorohingan o numandi siyo pagiduduo iti kahaharaan daw kumati tangawlun ngay isiyo na po nga at ilombus dad sanganud nuno na po iharad ti pagpamagunan ipaintapot kapiyo painsuang na ti iyati sa bagay tulun-tulun ngay nuno na po iharad iti pamagunan nga inapadihi kinapatayan di Jesus nga pinapakito dat ay inapait kasanganuan idi nga pinintalang kagu pinaymagon kagu kinorohingan hinggad nuno pa hikakitanan dat numan dat tulun patahako umaragon iswang da korotuon nga bayno isiyo na po kinorohingan na po nga pinapatumboyo dat tulun-tulun daw dit mamuruan dan nuno pa kahaharan dat kinorohingan. Komuno pa nga mano pa boras sa swipe iyati no pati nga numan boras dat para pangurus nga ito ko. Iyati ni mamuruan dit kahaharan dat kinorohingan. Puji Tuhan tu aku ri idohotid numan da kinorohingan patumboyo tusin ay so itusin kareta iri nga arat no walay ay so walay kamuin na po nga ako ri ipinatumboyo kinorohingan ako ri urusan puji Tuhan lagi do kayo tu
nanuan da kinarahingan dat gumu tamo di milad man uruso komun po nga katumbayaan ko kinarahingan ay di ko piyo katumbaya ano kanta dito ato ko'y kumaus ki iyati na pa'y sarakuri yan naman uruso komun po nga iri no hit o kita kinarahingan dat gisaw nadhiti diyan ori ka tamang urus ka kinarahingan yo kayo na pa'y gumuot harta da pinatumboyo da kinarahingan nga kamuyan na po nga og agayon ako tumbayaan kinarahingan kumada ko kamuan na po may na ako urusa niyan pa tapot nga ako naman iti na pa kamuan dat pangurus iti nga ay sera na po ngon rated pangurus nga ina pa pangkukuraman di ako litid di itamaha pangkukura iti di pangurus yang baik kiri kamu nga akon nagimadi gumumui kahaharan dat mantad ko no kadi dombokan ay milo kopiyad atulid ka atulid na po nga asarud arugi may dati pati lambuso iti na po kamayon dat panatalayan hinggad sangulon na po nga numan patumboya ay da kinarahingan miyampay dat mamuruan dat suang walay teko kahaharan dat tulun da suway karait nagid isoot kain kokoton teko tugas dot sangulon mamuruan kamayan na pati nga sayra na po naraytan da tilo o insanan to kano pati nga mamuruan panatalayan ngay tu itinapat panatalayan nga sangulunit numan paharapay lansanon ko kinarahingan dot mamuruan dat suang walay nagi ikahaharan mangirad nunuti kamun kahaharan haran nagi naraytan hitid harta pusaka kamun po nga ipinatungkos muntak na po dati sebagai tulun da Kristian nga itinapat panatalayanan nga minangigit tat rati dat haro pinatumboy at tulun kuma dot kahaharan di pinalansan kuma dia mantad da kinarahingan miagal ko kaposyon iti kalidasan to ko iti timpu dati kamila-milaan dati orikot-rikot dati kahaharan itinagit kamoyon dot kasiwatan peluang kasiwatan dot manguhup da tulun da suway iti pia kamoyon dot kamilaan isuang dot boros sa kinarahingan ilo na po nga pinakito dot iti na po tulun dot Christian nga nanuan dot ay kasagaan da sumilid mamuruan dat nuno pa'y kahaharan da kinarahingan mangintong da kaposyon dat montok ko iso kasiwatan di tinaha ka kinarahingan nagi minsingilo dat sumilih dat mamuruan dit paintanod dat kinarahingan imonopot miyampay dat papatumboyo dati isuang dat panatalayanan dit lobi kagayo nagi ikamoyon dat patilombus isuang dat kaposyon dat abantalan amunawang okay puji Tuhan tu ogumui pamati kamun panatalayanan akon no ko kamoyon dat iti kahaharan ngukan naritan dahilo miagal ko iti kaposyon dati iti piakalidasan dati kasihatan iso no kamun panatalayanan iti timpu
Pagyampay ta kakaswabon bay no, iso ipanatalayanan. Ikamimilaan dati, nunod ako Thailand. Tok kay tayaan ako nakakita dit tangawlon dat suig. Ndam iya kayo ba? Tayaan ako nakakita no pa nga har no pa ikamimilaan na kayo. Kailang manandig, no pa nga kailang mamutong piya mati nga kamilaani. Akan ko insana na tulo no kailang mamutong. Ipiyay mamumutong hindi nga magisusuway at sikil diyo no. Harohi kailang mamutunggat iso na langon. Hari mila mamutunggat inapay kulit taputungan nga aaputut manta dapat timpunan gisang maapapusan aaputut. Umalanda gyud ako aputut kamo. Aputut na pa nga ako pakala daw mamutong la. Igitanit impunan na po igitanit timpunan giso min apapusan aapututi kulit. Wah, umalan tampi na Melbourne umalan lagi. No pa ngay kamilaan ako gumo. Tayaan ako kakito. Nga ako'y milat di. Pakuwaan na pa nga irinahit pinatumboy ang kinarahingan ko dati. Ilan na pa kamundat kamilaan nila kada borosod ay kailo mo nun di akon ko yun di. Iti kamunda kamilaan. Nuno na pa yung milano pa na magonsok iso ikamilaan. Mamagunting ka tabok. No pa ngay mangilumi sila kiray iso ingay kamilaan. Akon ko insan ang natulon na kailad mangilumi sila kiray. Magusok karasok monori karasok iso ingay kamilaan. Akon ko insanan natulon na kailad monori ka. Kailad ayan baju. Iya dinari. Ipiyay mga gas sa talik kasut. Kamilaan nga rin. Aswayan ako dit. Kung balutan dat gumo na pasikil ng mga gas sa kasut. Dahan na patela na. Iya dit duwan. Iya di duwan. Nadahat Thailand at pangagas sa kasut. Intan na pahidam mo ko ng haranay man sa lopido. Ay, pahingkuro di ka pirit yun di. Sayra na po embulayan nila kamilaan itong Pinay nga to koy muro iboras kapyo. Tayaan to koy nga sorohon na dati dat pakon ko magyagal kamilaan dat pinatumboy ang kinarahingan ko dati. Magisusuway. Mantad ko magisusuway kamilaan dati di iri na day momonsay iyati na pati nga apatot to pa yung pasidat ay isuang iso at tinimungan. Kuno pa kailang mamutong kailahi Edson Salumin. Sa kira na po Tampinay Willis kailad Momose Karita kailahi Widi Osman. Ilo na day kamoyon dat bora sa malayod saling malangkapkan. Kailang magon sa kisawano kaila kaya. Na kamano po nga inapadali kamilaan daw kon nga kada dati may insoko. Kakito ta na dit sanging karajad bahagyan kaborsihan may pamuhod di rinomos. Ilo ta kapod atangan tumalib mo ti ilorid majlis daerah di nga payngukab sa ramin mo. Pansawato kopyo ka. Sikap po pansawat sa ramin dat otang ilolurid majlis daerah. Saging ka. Nga ako na pa ka iyalom isay di may pamuhudi rin mos dati. Mo ito ka nung dapat tambi rin mos nga
pakiwasan tamad dapat tila iri man tadi diri karitan pakiwas tila akaswang gitong sampa nga hurta ko na po mamanaw sekira na pod akon ko iyalo isay di may pamuho iyati ata kay kasapi kamuyan po nga ilo ni kamundat ay iyati na po saling mamarlukan ay agungo polo nunupiswayan da talenta karunia ako din na kailang paingkura ko pila nga hingga gya kamuyan dat ipainsandan talenta ko karunia Yo nga bingung-bingung kulo kamun da talentam karunia ino pa inorongaw ko nga iti na pa talenta nga milo dati man pohoro miagal ko ako kailod mamutong milokod minsingilo milo balajar kailo kanundo ako kailo monondig milokod tudukan kailo kanundo ako kailod monodo sa piano tudukan ko kailo kanundo iri na rangaw ko kamunda talenta nga itino po kamunda karunia nga painsandan mantad na po di kasusuko nga haro kamilaan no milo ko dot haro na po kupos ngayon nutuduo numon na si kupos iya di ailan ko karunia lah ako di kailo karunia ka talenta rin atopot kupyo miagal ko haragyati aluganan na tulang sada makan to kano pod miagal ka ikan masin nga dada mo tamakan kada pingkoy limakan panunudok na pod daho dit antakan ay naluganan ako dilad Kampung Marabaw di tahun 2001 2002 o 2002 makan to kono po nga kada da mingkoy li mostly patulidon itiliyaw o simbayan matunde nakanidid ay mamanam anda kasait to naluganan ako tulang ikan masin to nga haro hitit tanganak dati dot ngono po kayo puayad ilo nga ay du itulang got kalugon karunia kan toriti digi hari manguro ko piyo sakira na pod aluganan ko tulang ko sadam lahawon na pangaran ko ka sakira ngaran na pod ditulun nga moinis aluganan ko nandom kantahom moinis idua ititulang ko nga ay du hara nagi may pagano tingaw ngon papuayan aluganan ngon anoy langon di tingaw idula tulang ko ingaw ka hari kantay ay du nga nilan at kinantatakay la nga karunia yung maturit yun digi munalanda puntis sanginan tay ko ulugon na po hit takano talonon manginum buwaig to kogirot to pa itulang ano ti oy agumo ti malak ngon ka pa imbulay ay jadi insanan no polo nga pinatumboyo da kinarahingan kumadati nuno pa dihot kakausan dati haran no po ngay nuno di piswayan da kamilaan ng kailaan miagal matu di talentahom karunia hilo jadi mantad ko ginumuan nila titahak ko kinarahingan kumadati sebagai tulun dadi ko iso pagandasan dati nga iso dahit kauhupan dati tulun sa pitulun haro dia ay sedisyo kumun po nga auhupan mo siya hingga nagidid taysan no pati ka basta ko di mo na isaw mo
iri dahit milon na po iya ngai na pakano. Okay. Jadi montok na po di do komoyon da tagayad hilo nga iti na po di komoyon da panatalaynan nga ay poposandat dati mamagunot ti kaposiyon miampay dat miloh tokod mamuruan da poin topot om amu toko isuang po bora sa Malayo nga tidak mementingkan diri. Akon ko iati na sendiri. Tu ino pohit santabit harod idati pensuang nalo kamilaan nga kinorohingan sa ngano. Iati na po pinalasan to ko nati. Miagal nati pinuhoboh dati nga pinalasan to ko na kinorohingan. Ino pairalan dat ay magakun to ko dat santab na padit ikamoyon da kahaharan dati nga kinorohingan na sa ngano nga haro kamoyon dat apat ot numan porikatay. Da iri na po nga monikid na pa di nga kinorohingan na sa ngano. Minanahakisyo dat ititinan dati haro nagi it korikoton dati timpu dati om nagi ikahaharan. Om suway kairi iati na po nga mantamong takotit pamagunan dahitid pasarili dati hinggod nanuan toko dot kuasa muntak iti pamagunan. Kakitanan na po mantamong takot ti pamagunan ko mamirag. Kakitanan na po mamirag bagi. Memang mamirag takot ti pamagunan ti pentapot kapyo. Ikapuruan tok tagadon nga dati tanaman dok kalapasawit. Ikalapasawit ikayo miagal kamo misway. Misway riki tapat kapyo. Ikapuruan manlanaay nunduman tanomo bangunan. Hindi bangunan naman dati pangkakato. Sayra na po di miagali di nga ilo na di lumuyod di nga abil luyod kamo na po nga iti tulun sandiri at mamiragit tit ay kinaing kokoton dat tulun sa pitulun. Nga pangkuragadi kaparluan ka. Ikuntiri kamantamong kat hutan simpan. Ay, tanong tilo hutan simpan nga sensitive mo titigi. I-company nanuan dat kuasa. Kuwasan pun piro taon sa hatu sa taon. Mamiara edit kinoyonon papaindalan do pembalakan terancang ka. Terancang ka kita do kayo. Tanam sa mulah ka. Paguang kasuang ka na pohom. Ay so no kayo. Tirik nga iri buat di. Jadi ilo paling kukurang magayat ilo bawang. Paling kukurahi bawang. Aurus to ka kamu. Tagalon to kanon dolo ka. Bobos-bobosom ipay tagalon at kanod ay mamagompi edit sang impasid hiri bawang. Nga hingga pataman to ko rinomos. Hilay bawang ipataman do rinomos. Sang kataman do hilo bawang hara na ngay may tay do hilo bawang. Ato kapya may tay do hilo bawang nga sontob na pa di parit-parit dati ipiyahit ikaluyungan da jamban nga hingga ngay pakayaan. Hilo ngay bawang nga dapat kapyo. Mintang to na dit iparit-parit hingga na po ba rumah sakit ko ikabandaran ko iwalay dati hingga ko ngayon ilang ay bawang kamun po nga ipiadari tagalid din nga ay asihat ko iya to hiring ay ko ngayon idit irinadat ngay dati
Tokay. Mo na di pa nasamu. Ibawang hingga kongon hile laut nga ay natuba na rin bo kanad. Kabasan po nga natawar na bari ka. Ya di po do pamalapis toko lah. Jadi haro komandat numan paingguasad apat ilot panatalayan da kinarah panatalayan da kinarahingan tinandati kemampuan dati timpu dati itit kahaharan da kinarahingan. Oraitan to ketika mondatinan memuruan to ketitinan dati pukulan 6 10 menit no ini. Ai matutid bisa mo pukulan 6 si tanga. Ihati na po sebagai memuruan dat pinatamod da kinarahingan montok ketinan dati nga man toko lisiho kinarahingan miampaid ayay ginaw dati miampaid ayay ot kaposian dati kagarasan dati omnogi pemusarahan dati. Okon ko ititinan dati ititinan toko nga nuno poet miagal ko ginawo isuang dot kagarasan toko isuang lagi pemusarahan dati ilok nolot kemendat penatalayanan tubuh tinan dati. Saya rana pakatak to kinarahingan at kagarasan dati pemusarahan dati nga padai paburuan dati muntok tinan dati nga ay ato koda momon sedit apoy ngontok kot kinarahingan. Mangilumis pengkur panatalayanan datinan kamu. Panatalayanan mo tigat tinani rigi mangilumis. Ay bagya salam mangilumis mo. Kada po dot ay kakitanan na po nga akon katulun. Pengkura kamuan kud kakitanan na po nga akon katulun. Iso na pakapagalan nga itit tabuk. Harohi manguhot milo kad ay mamawarana da tabuk. Deho na po panumbayaan. Dadamot ta ina pahit uatik kagunaan no nga itabuk-tabuk iharad hiti pamagunan itabuk katulun iri na po nga papaintangkin. Nga sakira na po did mamaguna ka dit uatik kat akan ka uatik ka tabuk katulun no iharad ti pamagunan na di kontok. Miagal ko otamo hara katulun na hiti pamagunan dat otamo watabuk. Ako po kumbala ko kito. Otamo watabuk. Ito di dan turipos. Kamu na po nga, ako naka-normal lirit di. Paing kukurahi mera jambu. Hara ka mera jambu. Itabuk kot ay paing sandad dat tulun ti pamagunan. Ay so itailan ko. Kamu na po nga mera jambu na po dihit ay pamaranan utabuk ko akon ko dan tulun. Kono ko dan tulun ni ditabuk no. Okay? Kamu po nga ano pa ingontok. Sakira na po oitom ihati oitom giya tabuk. Sakira miagal ko purak hari tapurak nga isay di may pamurak ko tabuk kot kamu nagi tulun na kalahing ina po hituanon na di tabuk nga tok kumada to kay okito. Ngayon na utuso nanto ko na itamo tabuk dati. Iya di. Osilaw. Hara ka osilaw. Jadi dadamot ta ino po watik kat gunaon dati muntok kat tabuk kat mandati waranaw tabuk dati nga iharad harawatik kahitisuang pamagunan tabuk katulun kamu po nga pakatangkid. Pengkuran daman gundulay.
man gundulay. Atau kapia gundulan nga harohi mumang gundul sendiri it hi timutigan mo gulul lugas. Harohi hi tiliku do magulu. Harohi ti gulu hi tipo olu. Ay kada to ka pausawo ilo tabu ko tumagad lo kongonduan. Itinopot ay tulun-tulun day haro kasiwatan dat popoy magon idit kamoyon dot kasiwatan montokotinan om nagi tumanud dot orikot-rikot diolo nga iolo na hikanu dot ay mogihum do kasiwatan dito sonong om iri na kagoy mangigit tat ay kabuntugon umakinorohingan om osili barakat dit lobi kagayo montokot tulun sa pitulun. Jadi haran na po dia dot ay kagarason dahilo, kemampuan dahilo. Maya iti tinan dati nga mana dati painggoyo o paingkokoton dati montok kakabuntugan da kinorohingan om nagi montok dot kosonongon osili barakat kumatulun asway. Haro po kaguti kamoyan dot penatalayanan di orikot-rikot dati. Iharo kemampuan toko. Monigit tulun haro kamila-milaan di onmis. Ilo ni kamuno akon kainsanan takot magyagala kamilaan dati. Iya na po nga haro kamilaan no iswanggot music tunion. Ino pa isway okay burasan ko dat tiumin lajimun kailoh dat manumpoton. Johnny Disim kailoh hisiyoh dat bungkaw. Tampinay Willis kailoh hisiyat turiding. Nudi sampotan turiding nga Ilsan Salumin kailoh hisiyad mumagitar. Kailoh ko kayo matisiyalo mumagitar. Ano pa kailoh mumagitar? Gitara no pati kagang lang. Sayra na po dad atimong nandala kamila-milaan ba may toko ka may nadi poniad insan-insan pagyompot nga ato kay alumis mo tigya karangahan ki sarohan pagid iso ni ponian gitar miring kiring ni gitar at marang-karang ponian mo ay aramay ko piya karangahan nga haron po na may ompot magyuhop nanda tumimungon dahit ay popaw ni ditunian nga ato kay iyo padi la suruga karangahan kanda dati dit korongo akan na po kayo rin nga haro hikantahi kayo monong bir isay na ako Taylor dahit kayo monong bir kayo ako iti monong bir nga amo po na ko piyo o kita pakaw o pura ko pakaw o kita ay nahurak milay na ko piyo tiyo dili ilongonan nga akon ko insanan to ko kayo harimang ko paing kurah piat tudukan dat paing kabugyati ka nga aswangon uhang ko na may paki membayar po ko tudukan ko dia ka haro nagi kadaw hikaylod momikanik ko karita ako'y magakunda kaylo nga kamilo no kapiyat ay kumayan da asampin nga milo na tomod paing kukuro nakanaik ka mo at pakiyanuan iti mekanik nga bay no nakanaik ino pwede gulo turun naik ke gearbuk maningalan da kalas haray makianod
2,608 na hopod, harang makiano 300. Nga bayan na po nakanaik na dihoy. Harang yung makiano 305 na hopod, harima ko yung makiano 400. Nga ato kay milad iwalon. Mangiwal ka no po, ba may won sa'yo sandiri, kano po sige, paingkura ko no. Ay, o nga tiri ka daw ti mekanik mo. O kon ko insanan to ka ti milong mekanik, harohit bo bos pia tulukan poing ka nga ay milo. Amo harohi man ko mekanik kot orongaw nagisiyo nga o dinarag ka. Ako kailan ti dihoy. Haran na pohot may uhot tat nunumadi sakit tati kapakirim mo video home. Hodia sakit ka. Nunu dinarag. Ako kailan o kaban pamailan nagila ka. Tok. Hari kailang mga wala rambut. Mintong ako na di mga wala rambut ang uhang ko naging mamali. So ko radili na do mga ulit hari tong walo kaki hopo do kaki di rambut ang hiri na paingiri kako miguli-gulit po sulatan na tilam gayatan na tilam po ko nam gayatan nam moyo ko na antiringgi tambalut ta kay mga walam pira na linay din doon di kangkong sanga daw naging matilam hodi nagi apo ka sa kaki atok kay uhang ko naging mumuli rambut ko suhon ng mga wol nga opo dan na pot tangolun to iri na hit kamilaan diyo lang tok haro nagi kadaw hit tulundot oso nang kano tambalut susai mo ti lagi haro bagi ati tulundot ay koin somok ko na po nga yudit oso nang kano po mo ng kiboros o kon ponday tulundot ay kan tilo nga ay mintong ay sumimbar kongingis ko nga pay ngurata mo mintong dia tok pay kuro kapod manimpun na pibabarasan nga haray tulunda oso nanggat manimpun di pibabarasan ki kaubasan ta kano po manimpun na pibabarasan nga nuno kana ka o boras nuno pay kana ka kam oratian na tulun nuno ka mo numbur ki irinet oso no nga manimpun pibabarasan kana ka kano na ba dem ino pa ubasan numburom karati nam hiri nandad kaimpunan day sarita it ubasat karay tatana padagang ga tanah uhatan no pod har pada adihat tanah dat kailan no padagangon dahiti ka nga tok rumansak kapay pibabarasan ki i ubasat sumandak tok okukuro ko na lohodi ka nga mimpunan na rumansak pibabarasan dahiri imulayan no musangking na naaputo ta sarita nga ako iho kay lumya galid di ihon na po ay muru dat impunan dat munang kisarita milo kung nagisumuang di sarita nga haran na po ido kayo do kamilaan dat ipi babarasan nga impunan dahiri ilo na nga ilat titahak kinarahingan ko mga dati nga haron gikadawhit ay tulun da suway dao basat minsa sangulun iti minsa sangulun iti nga iso imuti kadaw ti tahak kinarahingan okon ko insanan takot tidat kasap takot sangulunan nga kasap ko ihod sangulunan ay bosan tiada kawan ka mumusaro ko na hom edit ay apasan da ay sa tambanut mo sangulun ka piyad
mangis-angis mangkis-pangkis sila kauman nga di tay sito mod. Idoho kapuri man kamundat iti asangulunan iti nga iso ikadawhot ti tahak kinarahingan kumadati okon ko insana natulundat kasap damya galidi. Uy, saya mau gila sudah tiada kawan ka. Kau kita ndo di kara nga alumis nga karato kita. Tok manguruk na di tiad di irinit auruan na di kapirit tiad di. Monikid di titaha kakinarahingan mandati guno da papabantug om nagi papainsawat di siya di pinapatumboyo kumadati. Om yati na po nga mantakod patilambuso dat papaymagon iti tahak kakinarahingan moid paparikat takabuntugan da kinarahingan om nagi montak dat tulun da suway. Mantak ko nagi payumogono iti tahak kakinarahingan kumadati miyampay dat rusad da kinarahingan tamodan na po nga papadabol. Papadabol di titahak kakinarahingan kumadati. Mandati panako. It aruhangan dando. Iti tahak kakinarahingan kumadati. Om manto ko guno iti tahak kakinarahingan miyampay kapuahangan na ginawo. Om mangigit at kasonongon. Di lobi kagayo muntak na kinarahingan. Okon kamuntak dati nga muntak ka kinarahingan. Haran na pa'y kamilaan dati om ay sayra na paman dati pindalano nga asaro to kakawayat ti kamoyon dot ipisimpangan di lemah miyagali ti mekanik mantad ko karati ketika mo na panatalayanan sayra da mumunsay kad nununo po karita da tulun asaraw no dadi man saso isyadit sasat amahal nga mo musaraw kada kagud ay panatalayanan ka nga pamura-murawo nindo kasari kan ko yadi ka yadi mari sakirad haranun dit amam bayar dia no kanundo okon na poko pasal na panatalayanan ng laid kunay sila numandawao kan nga mantad ko ay kahandaman dati ti kamo na panatalayanan ng hara timpu-timpu pologasan na pa dati iyati na pa nga arugi iyo kayo hibor niyaga ngay umbalong-balo pa dito tanggo tulun ani bayaray man na pa dadi kapiyom milon na dadi ngan igitay may makamah ka nga mantadat kapuri mananda iyati na patim sa bagay panatalayan pangurus ay palagasan na pala kontak kari ulong kontak diri ka mo gi adi na urus tapat kapiyo dahiri nga dohot na pakabasanom iya di ba harga kawan-kawan patut to inagiit kawan man kapaya dati panwes sukungan gitu ay banda po pidadalandat iyaw ngai boh ka ako nagyadi kapyo mangirad tampi na ngay iom yati kapyo hot kamahalo pa kyo no ka tampi na nagidadi kapit apatut tuman dati anwes sukungan gitu hingga nagidi makipiri nagidi tampi na mantad ko tampi na nga makipiri iri nagi karutumi didiri tok ngay to ni siyo sukunga ilat business daw mantad mo ti dilad dati ilo ka tok ang sukungan daw giya sakirad harakaw po da ko yung may rikatilad daw ba may tawon seti karita ko kanu pira di pakyanuan 500 kangko
Wah boleh kadi Elde Edson gitu 500 nga muhu pisyo minong urias muhuk pamamalihong manusi muhuk lagi kadaw papintuma kirawon kuy gajis yo isi piasangan di karita kaubasan tiad di lah iya di doh kaubasan saya kira no pun miagal ko 500 om sanga daw minamon sem man po borosad 50 ringgit ka gajis yo sanga daw 450 pun doh kontok karit tiad di kon ko amahal lagi dan sakung ko dan sip kon ko iya di ka oi anam si tangan di nga om pokok may to kopi am pakailo lagi isuang da timpu penatalayanan da timpu ilo net asaru tokod kawayati kamondat kegagalan da timpu iho nga magaku no kud kuno kapio kaurusi ti timpu oi iso na pakapagalan dati nga may sambayang pukul nunuh tokod mamanaw may sambayang pukul 9 na pakaimpunan hiri garaja nga pukul 10 mako karikat ta sumuano nga pukul 7 na pondot timpu da sumuang ga karaja pukul 6 pom hiri ta kono kamundo po nga gagal ta kono isuang nga timpu nga ino pa'y kagagalan idi nga itimpu dati kuma kinorohingan timpu na pod kuma pamagunan ng oras ila na ikamoyan ko ay gagal ako kadaw isuanggat pangurusan na timpu puji Tuhan tu awal lagi pakaditi iati na po nga papabantu ga kinarahingan miyampay dat kapanggunaan da timpu di pentopot tok alumi samuti dagyad sayra na pod amu ni siya kumbalat kalalu ha timpu oy ka nukanda ditulun tok kaubasan mo tiga dilad hilagaran jalad on time kapyo kaimpun ka kadi boras kapyo ay mayaan ako dit katumbayaan da suway ako iburasan nam nuno pukul 7 dat mimpu na sumambayang idon dusun kan po pukul 7 po kaimpun no pukul 8 malayo pukul 8 kaimpun no haro no hot kegagalan dati dahirilah iati na tim 8 si tanga pukul 9 na korikot pukul 9 si tanga masuarat ta ko pukul 2 si tanga korikot tika pukul 3 korikot lagi kamun po nga haro no kagagalan dati dahilo may to kano paburuo nuno po iburu-buruon ayay ginawo muntak kinarahingan okon ko muntak datulun tunaylaan dati dat mantad da kinarahingan iati na po nga nakotari mo dat nunuhit pinatahak ka kinarahingan Yesus Kristus isiya na po nga ituan dati iati na po nga susuhuan di siya sayra na pod ino pa'y paburuan dati di nga mandati pumuhanda may muntak ko kinarahingan maha dadat ay pasikap-sikap ta kada hingga na gidin intangay pagi dati may napakaraja nga ino pa'y rikotan tay katamo dan dati nga muntak itaw ki it manager tay kay wayoon dati kamun pa nga muntak katulon nga sayra na po dot ay may sambayang ino po hit parikatan patumbayaan dati di nga muntak kinarahingan hingga awal may karaja ka may sambayang
may karaja. Ima mumutong mila tumuong pukul 4, pukul 2 misuswab mila takat tumuhon. May sambayang pukul 9 kari katakay apo ari kati pukul 9. Jarang ki. Labi-labi pa din iwalay. Miagal dahay di kaniham pa. Pukul 9:30 ta kamimpun lah kangko. Intay nga 9:38 ay pukul 10 lah. Pukul 10 nga. Apo na kaimpun. Ila na lang kagagalan nila dila. Nasambalik ba dilo bo? Patut munta ka kinarahingan, asapong na gida. Munta ka tulun sa pitulun, pinsasawat tagi dadi dong kinarahingan dahiri. Kai tulun sa pitulun. Ano milad, ata ka na alimo ni ay, nuno na pa nga iyad di ta ka na. Momon sa itakad, kaboboyhon di tao sanong, isay po da si dati. Moda si taka nagid akita di katuwa garaja. Moda si takad akita di mositar. Takay moda si akita kinarahingan. Takay pailisak tagwangan kinarahingan. Nga inapay pada si dati nga akita tulun. Nasambalik madilo ki. Jadi tampinay ngay ilo nadadilat I will go dati. Sayra na po nakita dati nga iyati na po tim panatalayan na kinarahingan. Nanuan ko katumbayaan na kinarahingan dot mangurus sitit kahaharan ititimpo kamila-milaan nuno na po diti pamagunan nga pinatumbayo to kinarahingan dot papatilambo sitit ay buru-buruan ngay. May na dati po sayo munta ka kinarahingan ikalansanan dat inapadanda buru-buruan dati di nga asilid isa kaguhot kabantugan da kinarahingan iswang dat kapasyan dati nagi kanuh takod ay papakitod isa kagut pagangatan na kumad tulun dat suway da ina pay tamo dan dati diti pamagunan nga papaindalan na palayanan tako kinarahingan. Wah, pahitiyon ta kanati kay sisan dati kaswaban minus siyaw to nalanap di timpo dati. Ay matinawro sila tilo. Umbalan ta kanan daswa bamangurus ka ti timpo. To iti nga isa ikadaw ay panatalayanan dat iswanggat kay sisan dati munta ka kinarahingan. Kaya kanaw misisa takod iswang na sambayan. Kinarahingan di asundo iswang kerjaan sorga konsikaw to insan pakago kaswaban na bayno naratian dahay dat iyahay na patinga tulun-tulun di pinatumbayo no. Di mangurus ang papaindalan dat ay buru-buruan dahi ti pamagunan o gumuin uman no patumbayo ako madahay damandahay paindalan no. Uhupay na ihay gisang makano ihay papaindalan dat ay papabantog dit ngarano miyantak na gidi karahyan. Man na dayahay uhupay dat papainsado dit ay kagayoon dat tinanam ginaw dahay sandiri gisang buat kano dahay papaindalan dat panatalanan miyantak di karahyan mo Tuhan. Kung naging mantad dat nununo pa'y pinatumbayan ng kumadahay umbalan dahay papondar tu irinahit o kita kano papain samok dahay kumadia sa iradaman dahay pa'y maganad iswang kapasyon. Kaswaban na ba na sumbayang ihay munta ko insana ni makikinungaw nagi ikaluwarga dilad na antakan dat ay kasindualan na ginawa maya kinatangkiadan dat tulun-tulun di kaupusan diyo no paingkaning kadaw itit ay kawaya ditit panasakit at timpo dubay no nuno pa'y kabalik kahangan na kapasyon nga may nila upay onuan dat sumangat kagarasan na ginawo dat tumagwa nga nuno pa'y kantakan na kapasyon. Kung sikaw to akan nagilang lang dahay datadaw dubay no inggan na pori katon dahay buru-buron dahay nga
Pinsan di hai kasari kumadia, ay hai katangkid mantad di panumbayaan kumadia Tuhan. Tinasambayang dahay, iswa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Oke, kau sikaw dat kinapagyampayan dati, da kaswabo na ba no? Sanang-sanangon dati magindalan hingga napuhot. Dari koton dati hingga buru-buruan dati, sarahan na dati iati na pati nga imamuruan ngay pinatumbaya da kinarahingan, may na dati uruso santobit ay mila dati igitan, mila dati man patumbaya o montokot kabuntugan dangaran kinarahingan. Hinakopo ang kapagyampay to kakagod ng kaswabo na